Ćuprijska publika imala je privilegiju da prisustvuje jednom pravom umetničkom delu koje se zove Sumrak bogova, predstava Beogradskog dramskog pozorišta u režiji jednog od najboljih srpskih reditelja Jagoša Markovića. Devetoro glumaca na sceni je različitih generacija, na čijem su čelu Milan Alane Gutović i Branka Katić. Držali su pažnju publike čitavih sat i po. Predstava je nastala po motivima istoimenog filma italijanskog reditelja Luchina Viscontija i dramatizaciji za pozorište koju je uradio hrvatski pisac Ivor Martinić. Pa ovo je jedan kolosalan tekst koji je nastao sredinom 60-ih, a Igor Martinić je dramatizovao taj film i napravio jedan tako uzbudljivi, autentičan tekst o igri moći, o igri, kapitalističkoj igri u kojoj smo svi pioni, ceo svet, od naših najlokalnijih sredina do zaista, duboko verujem, globalnih. Nacizam je tema koja će bez obzira na vremensku distancu uvek biti aktuelna, a samim tim i glavna inspiracija za kreiranje brojnih umetničkih formi. Nove funkcije, novo vreme. Da, novo vreme. Nije pitanje to kako se mi ponašamo, nego mislim taj 1% onih koji odlučuju o našim sudbinama. Tužna i gramziva sudbina jedne nacističke ugledne porodice koja je po svim aspektima obrazovana, pod uticajem Hitlera postaje značajno drugačija i neprijateljski nastrojena prema svom okruženju. Porodica se raspada kao nacizam i ostali totalitarni sistemi koji su pojeli svoju decu. Mi smo imali sreću da smo izašli 1. oktobra 2019. i da smo do marta imali jedno veliko parče u kome smo igrali i u kome je ova predstava Beogradskog dramskog pozorišta bila ne puna, nego igrali smo u blokovima od 4 predstava svako veče noć za noć i da nije bilo karata. Znači da prosto nisu mogle da se nađu karte. Takođe smo imali sreće da gostujemo na nekim festivalima gde smo stvarno onako u jednom landslide-u, što bi rekli Englezi, dobijali, osvajali nagrade. Znači to je kad se poklopi do predstava koja ima tako jednu ozbiljnu temu, tako jednu mračnu i tešku temu kao što je decu ubistvo, mislim, tako jednu neprijatnu temu u kojoj se sve vrti oko igre moći, odnosno oko kapitala, kao jedna teza, a kao drugo da se ne dopadne samo kritici, već da se dopadne i najširoj publici. Mislim da je jedan od elemenata toga ta autentičnost i aktuelnost koja ova predstava nosi. Evo i na kraju jedan lep aplauz od ćuprijske publike. Divan, stvarno onako jedan... Ja se uvek iznenadim kad dobijem aplauz posle ovoga, ali taj aplauz je zapravo katarza predstave. Prema izboru nedeljnika NIN, predstava je proglašena najboljom u 2019. godini. Ako je to jedini način, što mu prekasno? Ne, Heribert će se priznati pamet. Evo, mi ujak Joakim ne podržava novog kancelara, ali